ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, якум саломатии шуморо мепурсем, чунки саломатии шумо нағз бошад, иншоалло ки ҳамаш хуб мешавад. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бисёр шаҳру ноҳияҳои ватани азизамон боришоти зиёд аст ва алахусус дар ноҳияи Панҷ ки бисёрҳо медонанд ки сел як фалокат аст. Иншоалло ки дуо мекунем ки худованд тинҷию оромию ободию дар ватани азиз мо бошад. کلامی که آسیب دید یعنی که ضرر دید در نوعی پایین و در بگذار در کدام شهر نوعی ها باشد و اونها صبر جمعی خانه و از دست آن آمد حتما نریم خبر میگیریم و انشالله که در طول یک سه روز دیگه هم همین خیلی بارشات زیاد در نظر است و دعا میکنیم که خداوند وطن عزیز ما را از تمام بلا و آفت ها نگاه دارد. یک چند ویدیو هستم و اونم تماشا میکنیم و دعا میکنیم در حق وطن عزیزمون، چون که وطن این مادر است. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.